sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Hulyo. Ngamsakbay na, makablaawan kayo man pay amin iti naragsak a Paskwa ken nagasat a panang pasungad iti baro atawan. Ayat, ragsak ken kapiya kumati agari iti tunggal maysa kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Hulyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak jay tao analaka nga agpungpungtot. Basit laeng ajak magustuhan agunget akon adagos. Makiapa akpay nukwa. Saan laeng adayta? Jakpay makatututor. Kayat ko asawan awan aanusak nga aguray. No adaramidek ti kayat ko malpas adagos. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agmay-may sa kamot asimang patatang, kunakman no kunam amapan mo sukunin ni nanang ije palengke? Un kumaa, nakabaybayag may isugayin bati ko na. Ay una yun, di kay man la nakatutur ako na kung tatang. Amumot ni nanang yaw adak kaya taguray ti mabayag. Ngam kasla igaggagara na kitindag papauray. Sapay di na sungbatan ti awag ko. Iso pinanawa ko na. Inuray yung mat kumabiitin atatang, amangan mat no nadagsan ti awit na. Wano saan, amangan no di na pa'y nagatang amin dagiti nakalista agatangan na. Basol na ah. Agbayag-bayag tumat ngamen. Kan maysa, amuna mat ngawan pagparadaan ni Jay. Impaigid yulat ta kuman itiigid ti kalsada. Adumat ti pagpaigidan ni Jay. Impaigid kumat, madanang sita kanyak. Kapuitas asar ko. Pimanaw ako na, sakto nagdiretso ang agawid. Ay, una yun. Marabyan nga ruden ang agawid ni nanang, tadi yung mat na uray. Sa payrash ar ita, sigurado apila man ng iji paradaan. Kita ito inton madamdama, nung magagatak arumwar. Tamaban ko sukunan ni nanang mo, iji paradaan. Sino nga tamot ti bastos ang nagiwaramanan dito'y arubayan? Ang modamot akalin linis ko lang, ngam nagwarada man matang. Apay manan ay Hulyo. Bigbigat ngam napudot manan ti ulom. Sino mati sana pumudot ti ulo na ngay, nagtakarupa na analaing hagiwara. Ha? Awanan bain da kita karuba, nagalas taramid na. Nagato pagbasurahan na, ngam dito'y pa'y samo ti balay. Ay na! Mahay bladak lang do kastoy. Liklikam ngamin ati agpungto o tapno saan ka amahay blood lakay. Malikli ka mayamat agpungtot, nukas tate ugali da kiti karubam. Awan kiti babayin da. Ala, baybay amon Hulyo. Di mo itulok ang madadaal ti aldaw mo gapulaang iti dayta basura. Siya kaun ti manglinis iti dayta, tapno sumardeng kan asumana o lakay. Day takot ti madikin ka Marina. Na, taapay nga iraman nakmanan. Una, tanasingput kamit ngamin unay. Itultulok mo mit nga dagwarawara. Di kamit agtagtagari. Awan nukasta ka na yun agwamda. Ay na Hulyo, no di mo kayat nga adda agwara dito'y arubayan ti balay. Paaladam to'y sular tayaw. Ay una, talaga akas tataramidag Marina. Talaga apaaladak to'y sular tayo. Tapno awan ti makaunag nga umay agiwara. Kang runaan iti amin, awan ti lumanabas amarites. Nay, adda ka mo lakay. Nalpasan ti assembly meeting yaw.
Saan ba'y? Apay nga rod ang nagawid kan ngay. Kasano? Kat nagbayag mo't ngag sa ulag iti opisyalis. Matuo ka na. Iso nagawid ako na. Kasla di kamot na irwam Hulyo. Talaga akas tay sumot ti party ti programa. Talaga nga agsauda amin. Tapno maibagada mo't adagiti concern ti barangay. Magpapadamot lang ti bagbagada. Awan mo't nga ron ibagada pagsayatan. Wano relief kumang agpay kadag iti bumarangay. Kat inuray mo kumaa. Anya ngay ti ang mom. Amangan mo't no adda itid da kalpasan ti meeting. No, day tanda din bagada ko man, sagpayan ang rugi ti meeting. Awan mo't ibagbagada. Makasikur lang tagtugtugaw dyan. Ay, unay kan Hulyo. Di mon sapay nakagkagudwa ti meeting ng pimanaw kan. Talaga saan matuo ka na nga rod. Sapay nagpudot. Iso nagawid ako na. Taktakanda lang ti tao. Ado ko man tinalpas ko trabaho. No saan aga po dita nga assembly. Ha! Surun kon. Ala, mangan kayo laang amangan. Di kay agbabain taado ti makan. Oh, Marilos, mga lakapay iti kanyam. Ado pa'y ti taraon. Wen mare, di nang kadi pa kadanagan, tatalaga nga indwal ko tinangan. Kasta unay abusog ko. Happy birthday manan, mare. Agyaman nak, Mare. Ayan dagiti anak mo ngay. Nanganda ka din. Ay na, dagijay pa'y tikunam, nalpas dan amare. Dagijay daman no, agay ayam dan iti sirok ti mangga. Oh! Nakaralwawa kayo! Kita nyo ba't basit at tanay? At nakaruba yun, manisturbo! Ay sus, agungot manan ni Tata Julio. Inayabam ko mga Inayabak, Mare. Agraman ni Nana Marina. Ngumdi damot imay. Nunalpas kayong aminan anangan, agawid kayo! Sa kanay tagmarmarites pa lang di kukuha nyo nita! Abay! Di yung mapanunot ang makanisturbo kayo, di karuba yun! Ha? Ha! Wan tata! Agawid damat lang inton madamdama. Agpalpada lang bit. Pasensya kayo nuan. Sana bali tamaminsan kami laang mat nga agpasken, Tata Julio. Agraraman mo't na ita, Helen. Bakbakitaran, yung kundi birthday gitin. Adula amin na ita handa-handa dita. Disturbo da lang iti karuba. Uray kumamit, no agawid da dagos. Saan mat, tago umong da pailaang agmarmarites dita. Imbes ang makainanamot na tao. Saan? Tangalaw-ngaw damat timangmangag. Hay! Makapasurang! Grabe mat daya ang Tata Julio. Nagado ti bisita itay. Ngam dila nagbain ang nagpuka-pukaw di ta arubayan. Ay, awan nga ruda. Iso nga ruda pimanaw akitayin. Tama nga nudyak makapagtepel kita niya pa iti maramid ko kenkwana. Nakigtutak pa itay. Kunak man laangan no anya ti ipukpukaw na. Aglablabesan tayo talakay. Pakibyangan namot laminan. Intungkwan, inikakon. Ay saan agparbang ka kumalakay. Saan aday tati pakailawanam. Kasano? Kat sumubsubramatan. Amo na a birthday party ng sumanaukid din. Saan mo't arabi iti panagpaskan tayo? Aldaw mo't. Kan may isa, saan mo't nga inaldaw? Ngam agreklamo kit din. Ay Ala, baybay amon lakay. Di mon tutupan. Awaten tayo latan talumakay mo nga rudin. Di na siguro kaya tinaariwawa. Iso nga agrek-reklamo. Na. Hoy! Di kay man kumanatawa alumabas dito arubayan ti balay ko. Asino ti katawa niyo? Shut! Ala, saan mo Tata Julio? No lumabas kayo! Lumabas kayo lahat! Saan na masapul nga katawa kayo ti nagpipigsa? Lumabas kayo lang arudan, mang disturbo kayo ba? Ha! Nagalas katigas na nga rami dyan!
Ay unay kalakit din ay Hulyo. Awan pa'y aldaw asaan ka nga agpungtot. Kanayon mo lakit din anapudot ti ulom. Kasano? Kat makapa-stress mo't dagita ka, Ruba. Awan pa'y limpyo mo't. Puro da amin sakit ti ulo. No pa'y mo't ngamin nga dapay la ka, Ruba tayo Awan mo't ngamin ka, Ruba tayo ini. Ngumita, imaduda mo't kan. Ay kat kapilitan tagimatang damot nga rod iti solar da iti asidag tayo. Iso ang nagpatakder damotan iti babalay da. May mayat ideawan ka, Ruba tayo. Tadda peace of mind. Ita, awanan. Naariwawan taglawlaw. Agkaywara dagiti ubeng. Uray kumamit no saan daan ariwawa. Ay nakaad-ado a reklamom Hulyo. Imbes asursurwam ti makikaruba, kastakit din ti bagbagam. Makibagay kakit di kadakwada tapno awan ti riri. Oh! Itad niya ka po siya ti makibagay ka na kwata. Isuda hindi at ti makibagay ka niya. Asino da kumamit ngay apakibagaya. Ha! Naglalay ng dangay. Ay na si kamot laang ti marigatan no adda gurguraum a tao Hulyo. Basit laang abanag ngem umanay apagungungtam. Kalaban mo mat aminin akaaruba. Ewan na ata nag-aalas mo't ganto galid Ay unay kan. Siyak pa'y kit din ti mababain iti kastangar aramidam Hulyo. Amom, awan ti perpekto a tao. Iso apang nga asim ka di tasursurwam meten ti agbalin anasaya at akaaruba. Asino nga'y tagtitinulong no saan adatayo mo laang agkakaaruba. Tuwalnakan Marina. Hulyo. Iti kaano man. Jakto ka sa pulang titulong ti orasino. Awan ti ka sa pula kiti sa bala tao. Iso nga uray awan ka aruba ta. Ayos lang kanya. May mayat pa ikit di at ulimag ti biyag tayo. Nakalutuan, Marina. Saan pa'y? Nagbayagan ngay. Kit no itay kapailaan nga glutluto. Nakulbot ti karne, tabaketan ti manok a pinartim. Iso ang masapul ang maanger ang naimbag. Gawang kit din, dali. Mabisinahon. Ay unay kan, natangken pa'y nga rood. Basta gawa mong tamangantan. Mabisinak una yan. Na, di ka man makaururayan ako na Hulyo. Natangken pa'y nga rood ti karne, saan pa'y anaanger. Basta idasar mon ti makantanay mabisinakon. Maminsan lang ka diti sao, no di mo kaya ti maungtan. Anya manin ayat ibagbaga tayo ala kay Hulyo bakay? Pagpabasulin na nga ro dagiti anak taan nagiwara iti arubayan dalakay. Ne, apay, nakita na aya, adagiti ubing tinapan iti arubayan da. Diyak amo Ngam ti amo kat saan mat arimrimor dagiti anak ta. Binilin ko ngamin ida adida mapmapan itay. Matlagayam, imbagam kumaakin ni Tata Hulyo. Iti kasta, saan abas nagpapabasol? Imbagak met ngam ipilit na nga rod. Nakita na ngamin adagiti anak ta tinagiwara iti arubayan da idi. Ita, isuda met ti pagpabasulin na. Basta bilinam latta dagiti anak ta, asaan da mapmapan ija arubayan da Tata Hulyo. Tani, naringa tayo. Di tayo amo ti ugali ni Tata Hulyo. Amangan no saan lang nga unget ti malakamda no bilang mapanday jay. Sa dino ti ayan ni nanang, tatang. Di ba'y simbang bird? Nasapa na gudong. Naa. Kat inayadan yung matimangan atatang. Kasla kay matla maibusanan iti pamayan yung agisubo. Ay na, kanto pa'y ngay amalpas ka mga nagginad-ginad ka. Nodamakan, sige, subo. Tapno malpas sa dagos, kasnyay. Wen ngam inayadan yung di yung unay paspasan. Apay ay amakibibiyang ka, siga, Miriam. No kayat mo, di mangan kawat, itinapartak akas kanya. Tatang. Inayad sa umat. Ado tagur uray trabaho kaya talon. Iso ka parpartakak ti mangan, tapno malpasa ka dagos. Naa. Ngal-ngalan nyo anaing bagtikan ka ninyo, tapno matunaw apirme. Oo, adula aming tangalangan.
Di man ipadakin kang agmig-kimig eh. Ano, tegur uray at trabaho iya talon kunak manan. Iso partakak timangan. Tapno ado timalpas ko. Anyangay, kunak tumat ngamin nga inayadan nyo timangan. Ganom. At to'y tidanong tatang. Bay. Urayak lang na bang aral nga iminumiti daram. Daytan ti bagbagak tatang. No nagpardas kayon tumat ngamin amangan, anyangay, naltutan kay lang arod. Katusto na. Sumanaw ka pa ilang ba't tita? Naltutan lang arudan ta tao. Agungot ka pa ilang. Sa anak nga agungunget tatang, ibagbagak laang matipagsayaatan nyo. Huston! Agsaw ka pa ilang. Day takot ngamin ti madi kada kayo. Nuda kayo ti dilawan mi, agunget kayo adagos. Ngam nuda kayo ti mang dilaw, kasla kayo... Nita! Hustong ko na lang arudan! Hay na, nudi yu balbaliwan ti kasta nga ugali yo. Jakla amon tatang. Ang mga nudumtang to ti aldaw nga agbabawi kayo, kunak manan. Hoy! Da kayo akaruba! Bagbagaan nyo na kita nakyo! Tadi da umay agiwara-wara nito'y arubayan ti balay ko! Ay unay kan Julio. Di ka agpuka-puka wakasta. Nakababain ka dagiti ka aruba. Makapasuron nga ron na kita akaruba! Di daan mo abagbagaan na kita nakda! Diyay lagpapanawat ang muna. No saan daan ariwawa, agwarada! Ay, una yan. Mahayblada ka talaga no kastoy! Ala, husto daytan. Oh. Talaga ang umato ti daram no kasta nga unget ka nga unget. Lere. Away ngay. Kasla maulawag matan. Ha? Bakit? Matitirik na ka. Maulawag. Kalat asimakit titul-tulkin ulok. Ay sus, ingka agtumar iti agas mo. Iti kasta, masigod day tamarikrik na Julio. Masaya talaga. Ay, wano saan? Itaray da ka lang nga di ospital. Ha? Julio! Julio! Kumusta tirik na yo, tatang? Agpaimbag kayo, Tata Julio. Iti kasta, makaawit kayo, Dagos. Ay, kwa. Isuda, tinang tulong kanyak anang itaray kan ka dito ospital, lakay. Agyaman na kada kayo, Roy, Helen. Awan anyaman na, tata. Asino kumapay nga iti agtitinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba. Husto ti kinunati asawak, Tata. Naimbag laangan at mild stroke laang tinapasamakan ka, Julio. Liklikan nyo nga minti ka na yung agpungto, Tata. Makapadagas kada kayo ti kasta. Winmat nga min, tata Julio. Kinapundo na. Nabiris ko ito ay dahil unang namatay ako. Sorry. Kapuiti sana nasaya at gaugaling. Sorry. No nagbalila ka na ugat na kayo. Ikarigatak nagbalbaliw. Ikarigatak na ikatanti sana nasaya at gaugaling. Win rumbang laang tata. Naimim nas matlaang ti agbyag no awan ti kaapam. No awan ti kaungat mo. Gusto ti ko na ti asawak, Tata. Kang runaan ni amin. Sigamot lang ti marigatan no at nakagurgura matao. Sana ya, Tata? Wan, pundo na itabarok. Kinapundo na. Diyak nakaturog ang gusto. Tapamparunutag na itinapasakita ka na tao. Nangruna ti panagungungat ko.
Basit lang nga barag at niyang maguslan. Ako ito nga dagos. Ay na, agyaman nakta na ka-amiris ka matlaang lakay. Uwan, bakit? Sorry, mat. No, patisi ka. Kat mairam-raman ka, amaong ungtan. Naimbaglangan. Tanaranaan kayo dito istoro. Helen, Los. Da kayo matgayam, Tata Julio. Uwan nga rod, kumusta kayon tata? Kasi ti Diyos. Okay akmutan balasang ko. Ayun gayam. Umay kayong tuad di tabalay. Tagpartiyak man intun birthday. Ha? Ay wow, katwan na Tata. Itaman pa yung ag-celebrar kayo iti birthday yo, Tata Julio? Ay. Sigamat. Ang silibrar akmat Ngamjak lang iyay-ayab. Aya. Ay kat naimbag man, taagawis kayo ita, tata. Wan nga ro, Tata Julio. Wala. Ta naragrag sakmat lang. Nuado tayo amang silibrar iti kasangay ko. Iwan tata. May mayat kan naragragsak nga agpaiso no kasta. Wen, iso nga umay kayong tao. Wen, masapa kayo nga umay. Itugot yun dagiti anak yun. Tagpagims kamin tupay sakbay ti pandangan. Kasta unay apanagyaman ko, tanailasat ko, tipan naka-stroke ko. Manipod idi, nagbalbaliwak matan. Inidyak aminan dagiti dakas nga aramid ko, kat ita nalaing akon ang makikaaruba. Ammo kon ti makibagay, kat kay kayat dakon dagiti kaaruba mi. Kanayon da nga umay dito'y balay ang makiis istorya. Kat nukas jay nga adapaskan dito'y lugar mi, kanayon dakmeten nga awisan. Aging galangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, Julio. Ken ka pagayam, Julio. Nasaya at met, ta nakaamiris ka adagos kat nagsingsing petkan. Numaminsan, nasaysaya at matlaang ti agbalin anapakumbaba. Taditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kunada nga rudan, agrikrikos laeng ti pasamak. Ditay ammo no asinon to ti makatulong kada tayo intunda tayo met ti agkasapulan. Libre met ti agbalin anasaya at atao. Iso aditay nga rod kuma ipaidam dayta. Alakat aywanam tinaited amay kadwa abiyag mo pagayam ko. Usaram daytoy itinasaya at tapno maragsakan ti Diyos ken ka. Alakastan pagayam Julio, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag.